The Palau Media Council's Summer of Health and Wellness highlights healthy and holistic activities in Palau, including government wellness programs, Team Palau workout regimens, Palauan NGO activities, and the upcoming Omal Marathon in September. The Summer of Health and Wellness is a Healthy Palau, healthy initiative for locally funded NCD prevention and health promotion programs. Special episode o inalaasan. Sponsor niya, Summer of Health and Wellness. One day yun ko na makul event dahil summer, Belau Omal Marathon. Mga katiyang nga pili ako si Sydney Francisco. Ang kanyang mo Olympic. Welcome back from the Olympics sa Sydney. Thank you. Yato mo ko na help pergidil ko na I see the upcoming Belau Omal Marathon and morning September 1st. I say, boy. I say. Okay. Marino I say, edo mo poi mang September 1st, angateran, ako tetiyang taas sponsorin event. So tell Omal Marathon ng waklam la mo. Tiamo mo second year kita. First year amle last year. Yeah, though that Taiwan sponsored by Taiwan government through the embassy at Taiwan kadang ila ang eswa last year running aliring legiren ngaring ira tune because man to kay gal kora activity kita other belara Vespa micro games kadang lembu beringin mo al maran Labor Day weekend. So Taiwan of course other track and field but bull mo runner down because in tora route ma track and field Oidel of Palau athletics Oidel of Bungela Coro state government of course the national government ma Australian embassy amle ukil pergi the certified route ergid alir el motbok el tegi del silsil motor ko moringi el almel sandel September 1. So Belau Belau Omal Marathon na nganya full kakarosel route el happen sels nganya sel full marathon el 42k or 26 miles, a half marathon na sel 21k el 13.2 miles, ma 10k ma 5k. So far sera tell nganya online registration through Taiwan. Nganya akong balin nga Taiwan al waduluri al collect entry mortay del event. Mal beto ka adal nga Belau leo issue siya del online ra Taiwan mo atragen Palau athletics awal blood create rawan el corrugator more other Belau. Trigen nga Belau sorry mo join. So tamle close at the line ringir siya August 16. And then nagililut el extend the ringil all the way mo last till Friday el more tirigel mle register online bandir ka kalharaw el mo pay mong up to last Friday el August 23 ya total runners er Belau mle register other Belau mla pay at 310 Kotol Kloa number del ringil event 5k 226 at 10k 59 21k say del half marathon at 23 self full marathon diga 2 umlar Belau confirm ay galuk entry ra at Taiwan side ang ringi 192 no sa register tanganya umlar Belau no sa register through say their website number tira 192 so total runners sergi the rokul mo involved sales 502 all runners. Ay siya na ko rin sa seminar niya ministeryo kasi hindi open and thing kung yung sa kasi kam na close may natirang na close black close tiya makita tiya kami amdeng alwase Palau athletics sa all run ay regular 5k 10k raman dai ka sa sil teme di me register ade kada mo hindi tial Omal ul makadamo mala online require number makadamo dang laklong la number elay ka nga medals
race number bo give out bib number at masel sum kadong number kadong bom du loader gid at tayo na sim matela li di sel igal kladalla do lay menda kad over mal ubo kadong boles. So far, sel got the closer entry the line, sel got the closer the line which was end of July. The number entry sa mamle ngario. So ako mga dur at Taiwan kasi of course ang ngario ra Palau say the other bela that register that early. تبلو المين Mungin mo last minute which isn't tagi the ngar al sel. فينا المسوب المؤلف ريجستر وهذا تايوان Yeah, maul magita teruli online registration but others detail register on their own time and then set that a payment date ma deadline still are other bela wadi go issue e mo ring of course to are other madangal gidil kanik tulo bangid tiga des e me motunga nga kamal swar to all other bela mortyang di klungel audio bodoru ringin mo adjust tay nga hotel maring le hotel tega ta o magiging magi bom tralo top drar ade gol turtir base tel ngara tigam le register lagi ko sa Friday gol top dang turtir diga al pay after Friday ma elim el ada di message kasi me please mo tungo man please hindi mo mring lang kalit tada kadilgit alar ada Taiwan adawla lo bantri metriga o mesaigal number masukum kadam la final ito ba sige den number masukum makutol mo eden sual mo kukbo awana ya ngarang klele mo ula kuk problem sel metrigal kaya direct kaya kora international mga niya yes price money marugol mga yes plus tel course sige da diswakal sharing wakatel course sige da certified ali other Australian embassy amlo ngel lo sige other metbul rebela helper gid certified tel el route mission method do tela expense ngel other lay tel course el anga awal valid for the next 5 years el bulgulak maseso kuma ada me tigel elite runners may qualify them they have a chance to go to the next again our bubble races maul makadatral marulay gal racer gid gayid maklo mo trigid mral remurta mo sorry kukmer Belau participate mung swadal of course in swadal entertain altura our other Belau but at the same time in swadal other Belau bolo de masayada kaltin hindi ako kasi di mes o berek mo register akluko ka like girin mo follow ay kel time the shell was say gagi da girin may marang mo biot audio okay tele router lang ating audio lang why say Siyempre kasi muskak siya router elatel BSL router for the next 5 years amal direct al audio ma kaya elatel audio rogir awal ruwepta half marathon ring so terbut full marathon and twice two times lo liwe tel audio melangel sumukangara full marathon nakastart ta erongul eromurtol mor eungeladi del bur eungeladi de todo el mutter bedul al sabalu mera PBA turn bedul amyun sel mo mitok percent madala Barbaria malubun tele sarsiam yam oy segi dengaring amar kan ngarngi to turner say cellular mera PBA eto kuk turn bedula right bedula malakal all the way mora marine law sel mel dim ta kat bursel gate marine law ngarnya mar kan ngar sel ngaya dengi basiran ngar segi da bolo liwe keringi el muktemran mera erong celeber tigel half marathon di one lap at the finish etrigel marathon of course tulo liwe karte engari cut off time so trigel full marathon start at 2 a.m. By 8 a.m. ngirim la finish half marathon ako start at 4 a.m. direl by 8 4 5 6 7 8 etam la finish kada tral by 8 o'clock again all races amla momre 10K ma 5K which is again tool not necessarily the 10K the 5K ako to runners and ngaringi di start 10K ma 5K start ergul
ya 5K mo bitok kartel bit kamal di pa sa tel duwil tulip sign ra ngarmid sel Katie Ceiling Garden mutolobul temera tel parking ra PNCC se a finish line na 5K trigger 10K ako all the way mamitok ra ngeladit ebe finish ra PNCC so 5K ma 10K angod a finish line ringi ra full maha hindi around the Cecil area silver mga runners ra 5K ma 10K et across el mel nga ringa gigidel ko ra sa le post-race ceremony nga ringa ko light breakfast and more other rokoy and then nga start ra ceremony ra awarding ra by 8 a.m. ang start up program kaya ba nga ra 10 dori katamlak clear out ra abasyo Umelata program mo rin hindi mo rin oy hindi nga erong park uto taw mong of course yung makatumo ka daw rin makoro state national plabulis nga rin bulis mo monitor runners make sure safety runners ang araran so muuto tao ma-traffic at abo to stop rin ya traffic at imbelmol mendig nga rin bulis ma-rangers and moriolo banggedan ensure runners sa salbaak le plus hindi ka ako rakaryon mo to al seltel touring at tayo el nga niya klokola Melal sumak adra belum. Suakan mo oy ngin siya kan amor gere oy. Elat tangar orior mang anywhere at the runners oy hindi siya lokora start ma finish of course a crowd ang erong para mal open mga dilad sual me oye ngaling I'm sure tumal to ka runners adi dire kal suakal siya ang wakla kadamlan niya pala athletics samlan niya TL invite ra angal ka school Okay. so Horror Elementary School Harris Elementary School malmasaw la principal ra pala Horror ma Harris tamle recruit ngal ka school so Horror nga 79 ngal ka school ma ya Harris ang ring ya dori 8 ngal ka school wal bolchon so nga 150 ngal ka school included the 10 number of 5K Okay. tel 310 I have a feeling mas nga ring like play ask tiro so como online register tiro ngal hindi ko mas nga ring atia kan luto ang clear sa list trigida of course tiga included dire kal matsa kaloro nga sulala senator tabelwal ma sungino let tiram le sponsor tiragal nga school mende kal haraw ya seguide dol ko ring itele medals mal suadar adro kulo medals hindi seguide sera enda July mbodo dangla number mal ngario emlegata number a medal sebel order legam ring la aral klal so medals as of now nga song sa runners 320 medals yagi detel masadra madura 502 di sualo is mase ambassador at Taiwan mlamo aware say matomo sa mla or place order a medals mong May makmilo ko siya oy bere trigel mo dal nga medal certir of course sige da ola tasum tamla register we have their contact Mauru la kada mal mystery especially locals this is what I'll make sure tigal okay ka gid nga Oidel mea Miguel hook incentive ma prices el girin malay locals of course in sa the lower level trita dire kalwal tal maled la kada mle alara entry mo kamate di ka buwa clone number I'm sure other will understand that tigil mo hindi medal alam patang say ding no si shoot letal le medal matar ambassador mendire kal le askerengele le sponsor atar mo mutel increase number mendire kal mo songos at 200 tel tar el May amamor tirigel half ma full trigel ten ma 5 mangila higel supply certificate me atam ro hindi malsol ambassador abor ngarnya ro kul adal nga kul adal bor nga and idakal sel telmata na lol mlengot atemera last year I say mang next year tial ada kasi mention niya lang ang ding ngari nga was tilang mo man mading at kagil tama tang mo ako na sa tayo ako tulungil ta ko ater kita other Belau muututa wa ngita aklo ko la date or date
Maldiak. Leng nga niya, tinak ko lang so siyang maliyak masangal ang Taiwan. Why say? Ang tiyak lang sa Oy, school. nga dakal summer Tinak kami ti. nga Taiwan, magpagyan, Yeah. malam siya ka na. Ayan mo. Makita kuk tunguran mar ada tayo makita ti. Or sa tiya kuk el ali lungal blo lungir ki de kadam la momre gaigel maklol event tergi de kuk mat bokal girel. Ding nga ramo nga darura marathon nga kadam all murur ngi shell first til saru de April. Okay. Le se ako mle de hindi ko mbes sige del time hindi mla katsal butto ka nga maklol nga sige de beginning rai. Malsuko man sa edel ulgo mo choice sige del wase. I rather run it first quarter rai. Nese loral mo man mo butto ka activity. Yarwa, elang nga niya, already ito mga naral ko lang sa pinaral, manubang. Nga niya mo medical station, ang like. Yes. Siya mo kasi explain na ikil ko lang. Medical station sa nga niya mo foreign station sila other hospital tamal misaw la doktor makol matimeringir hospital ngaringin gele chailin ra umte ra singkong hospital nge order ra hospital mar other red cross matamla on board ma peace wind trigegi dawal bolda atam na already tamla plan ra tetele la medical station sertel sils mangarinya bor ang ladit ngarinya bor erungul ngarinya ngaram yun ma wanal mobile lalak egegida so medical team ako kmal di tira mga tare dari yegi damla explain bor tira sa event tangarinya telaklok tiram la plan ra ako tetele la rally bolorur ni sils direkal kami amdang liya last al Omal yung manlok clone number arbuli si Rangers sa dulus pe tirteral close aral but kadamla maruringi ranga rambong dimla da close aral da dos pero siya di siril ad so ki dire kan lakut bakla ko ra tetele la plan ra tetele traffic ma safety of course babil nga la Palau athletics am lamura Ministry of Justice lol ngitara kali officer batangal walbol lodo lo banggede officer batangal la makatakatangal nga traffic unit ra ministry ra plabulis kotel all gi model lo banggel matbok like at to rawa school event cross country elementary high school so man understand the cell gi mo sa tay gal to yung mre del catch gi mre de ko so okay mata ko me outspe ay gi de magim de mase emle so mamlo se ngi de bel tool mo ad mameling gi all kay nga sera gal na mo mre kam se el help para mamel make sure ang kada libera ngil tetele la traffic and safety of course in ngiri lo bangela horror state rangers so I think klugo rawan dori nga meeting lo banteri mo hopefully after that taking na mom down di kasi man mo nga telesilsil Ela tirigele moria volunteers ali. Oy kita dirmur volunteers Volunteers te director moria ali. Oy Akmal madangali akmal madangali lastira malmlo klo isura kal and akmal kita other Belau ay hotel mas armude mga randi git mal make sure ram kot bokle but this year gi malmla plan ra our volunteers nga Regal Water Station ako nga kan tamal da sisiw material participant di akal do volunteers mong gora di akal so gimle plan say within the 6 hours and 2 times nga akal mortir so sel 3 a.m. may gum na sa sengkuk di kal di biot di watamang ngay sing aklayel di biot and then sel 6 o'clock nga mo breakfast tiger breakfast tel bolong nga tel event tiger bo dorul mortel post race ceremony ra erong o sisil bo the pipak mo regal water stations as of now in Dorti na water station sa Blada County walbol beri tel audio hindi albol Dorti na rogu at one time dengar niya igel trigel mura
full marathon se Laura latam let's say mga 5 trigel el gator full marathon at top da ding sel start sel 2 a.m. mo let's say 5 a.m. Make sure trigger rogul water station sa agirem laset ngay trigger di mo di let's say wala ngarang klen wa ngaraw alela 42k runners. Selwan selbol mereka kawad H station nakadarulia lister tir ma timetable til wase kami ati merome giren ngartia telaklo mo telaklo. Selwan seloral al sugum lete wa the wheel giren ngarsel malara runners and ra oriol may emelartin may return at the same time tumingil ngel 42k mutan may el motor return sel return belo de kasi tanap etira sa inmalukla mong di kan necessary mal 6 hours ngara ikel water station adira kal tral maruringi mar ada kal sal mal mo kolakal ngara terral we understand the mal boring di dire kal mal sa kaloro nga sulala Palau Weightlifting Federation namla ko ngel ngusel water station ng ngaramyun susel nga bita ko sway PCC dim netir mla ko ngel they're gonna do one water station ra bitar tel ko ra sang naklen mi ramdala PCC titil supla ko ra cheering station Adrabang of kwam matamla ko ngel brura one ra di around the 10 mahori class of 1984 last year tulba the wheel temlal mutal hongin bomla the wheel so of course tanganya for ding diga to ka station sel open mo idire kalmal ngito se sumanya ko ra agarupra ngara blue wa interested in what move ese level join nga water stations of course ka supply tira gele tent table ngingal water igloo mga low station and then we give them the shirt makal selbol mereka of course it's image ra post race ra erong Omal katmokla hindi elang kadilo ko sit tenemo bertiang ni to ka event 3 before micro games marwa Olympics diso alga pivot tia Oidel as sa mo lolang samgel so nga pivot mara angalage paldi na pamel nga Olympics so see welcome back first I'm gonna describe how has your tell summer how because kamera micro game na fit direct kamera Fiji micro games Olympics el mutul Belau From Australia 3 months. Oh, in Australia. Oh, so how's your summer been ever since you're in Australia? I'm tired. I'm really tired. No, I'm really grateful. It was a really busy summer for me, and like madhiwar nga sula na tigaro ko laadal na sponsor nga kalmo, because without them I wouldn't be there representing our country. It took a lot. It took a lot to go out and compete and represent your country, and it also took sacrifices. I had to sacrifice my school, my education for that, and I do have plans on returning to school because I do believe education should be first. But my summer was great. I loved it, and I only want to see more younger people do it too. How was the Olympics as an experience? Was it a good experience? It was a good experience. A lot of controversies with the Olympics this year, but despite that, I don't know if ako mle sa opening ceremony, but mle ul. So kamamatim na the games, mle makaras, me. Kopla la ert, I saw you. Ayun na ert, kanta kal speedo, kanta sorol martel. And it's 6K, it's 6 kilometers long, so it took a long time to get there. But tikal at Paris, amal welcoming, malungin hospitality tier. And they were just so excited to have everyone there and just to see different people and then hear their language and stuff. Yeah, it was good. And kamu taangam long mle kamu two swimmers. Yeah, they so ngani ngak and Yuri and Chion Jose Tigre brothers and sisters from swimming. Yeah. Yeah, I was the only one athletics. And so are you helping in this year's Omal?
Yes, I am. I have to. I have to. Yes. They're gonna be in charge of I'll one be of in the water charge of All stations. 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 Yeah. Olympiads. Yes. Ayan. Kaya lang, Team. hindi ta. Oh, they should. The Olympian Oh, should. that's true. They should do like a Alam ko pool. na maya Yeah. ka. Alaman mo ba sa hindi. Anyway. Yeah. So lang, hindi ka. Korak, terus ka ako alas tiga. Lagi kayak kita. Hindi ka ako Namada ka ka. sa manet. Hindi ka di. Terus ka. Olgi ng korak ka. If you wanna say thank you mura rulat. Okay. Anybody who sponsors the program. Yan, the closer program din man eh. It's been a good update for Oy, I hope namot talgibul lokora klawadan mo ang rirar adra blue mar adan mo participate tel maralmel Omal neng kadamboreng sabot to kol ligang imal atida akora confusion mo ula kora mondaira blue marapat di ko gipteng yung wakle kurang sulem TMC metale Summer of Wellness Summer Health and Health and Palau Wellness Media Company. el sponsor del talk show sa edel ko gi update ra balul gi del maranbel event the same time mal salo ring asula la Agoro State government Agoro State of course kada Palau Athletics am long lol ngi tertil was about the partner gidam dinge ko sa last year registration na atas ipera PBS ipera atras it so other were everywhere mang di mo kakarousat to koy but sa the muurter el algir el koram no sol mo I say and then Agoro State ta ko ngel was no ngul merteng gim galek teringi on behalf of Palau Athletics so tamam sol tirigada dira finance am sure tamam mo stress out to siya lora lata mal mokmede ito trigal regular okya artir plus adal mo mga sang artir mo akmal sa lora nga sulit tigigi dira financial le collect tigal registration forms ma payment malungi la rula gal ba pingim ma director of finance mal dimge gogi le mal le sep el alargi del ase tamal masaulo shegi del imora togol all bo issue gida adra tra of course obviously gida ang close bato ka do ng mga ram dia kat suadar adal rutal morsen mo haraw ta malore nga sulit ti governor ma adra Coro State no se kongil mo partner git dili ka mal so kalore nga sulala government our minister matura MHRCT mal all the dito ko di nga rule dik mo ko karang like to ko rule mo kat mo all black ang tulo year make sure ro to ko kat mo plus at the same time took miski the idea so sembayungin mo ko kabay mo last mertyang so kado ko mo klorong ud maset tangaring government behind the gidel help make sure kada executor tel protocol maralbing dire kalmal solo ring asulela of course adra Palau Athletics Oidel Macau matolu like asa nga baby ra rally nga maktram sa baby rally kan dinga nga geltam sel gukire del mitem sa other tang mang aul mong biyo tawro sa Elmerala because ang raadal way kami it's not about time sel gupol sa eda kata di del mitte ko taran ma direkal adra agi dele obisra Miriam tara mal direct ko sa katam karang but of course ang to kar adal mal masaul ma lol ngo sergidra umat baklel tiang at sailin ra kalwepra singkong ngange kadambal dingi lo ara almasang sel dulas okay I'll be the coordinator ng maral dingin la Tandoria scrubs ra trigel mo nga medical team so they have their own uniform mo otil was triga medical team ba doctor mo all ma last time man solo nga sulela ambassador at Taiwan gagidin lo last week lo ka issue ram lo song sang ram mangarang en mal willing lo okay let me work on it them la me reply was they will ask but momyo but it will come so gagida so madiso ka lo kita or nga sulira kal adli or nga sergi tel kil tang also ko mga ringa sorry volunteer
please them reach out tal may Ngayon, once ano ito nila. o hindi ka tengwa kom adi kilin mo o kolra 775-7034 maluban 775-7043 mamuy o ay sa tira details na kami umisalbol time di contact nila. Ngayon, kaman masal, thank you Sydney. Wala, pure So lang yung sa ikiramle, Oidel aser alwiging. Kung kura na mo, dahil misal mo, sole, ima partner na kam na di sa ito, marmurtel mo na. Kasi net, yung rule sa media, poy, di asam emel, namurta, at sumusal mo ito ako katanggil haral, warulok ya. Di wait tayo sa kami kuplal, haral niya, pala media council. And di masal ko pa rin, imagas tayo mutil may, di, elan Sunday, Sunday, mo rin siya kita, Omal mo kung, aligo mo to de oyeng member to celebrate la il adra Taiwan member murtra bulwade le iya Omal masaul makuk next time sulam. All right, thank you. The Palau Media Council's Summer of Health and Wellness highlights healthy and holistic activities in Palau, including government wellness programs, Team Palau workout regimens, Palauan NGO activities, and the upcoming Omal Marathon in September. The Summer of Health and Wellness is a Healthy Palau, healthy initiative for locally funded NCD prevention and health promotion programs.